Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta webinar dan penceramah jemputan kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ni kita diberi kesempatan untuk bersama dalam webinar yang sangat penting bertajuk Value Based Education daripada falsafah ke amalan kurikulum. Kita amat bertuah hari ini bersama kita adalah seorang tokoh yang sangat berpengalaman luas dalam bidang instructional design dan teknologi serta pembelajaran dalam tarian, iaitu yang berbahagia Prof. Dr. Noor Aziah Alias. Untuk makluman semua, selamat datang Prof ya. Untuk pengalaman semua, makluman semua, Prof. Dr. Noor Aziah Alias merupakan Fellow Decade Lead UPM. Dia juga merupakan profesor dan tokoh akademik daripada UiTM. Pernah menerima pelbagai anugerah seperti tokoh akademik UiTM, akademik ikon daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, juga terlibat secara aktif sebagai ahli Jawatankuasa Reformasi Pendidikan Nasional, panel pakar bagi pembangunan garis panduan Value Based Education untuk pendidikan tinggi MQF 2024. Beliau juga merupakan perunding dan pakar dalam pembangunan kurikulum transformasi serta pembelajaran digital. Dengan pengalaman luas ni, kita yakin perkongsian beliau hari ini akan memberi perspektif yang sangat mendalam tentang bagaimana kita boleh menterjemahkan falsafah nilai ke dalam amalan seharian dalam kurikulum sejajar dengan Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 yang baru diluncurkan dan juga selari dengan MQF 2024. Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Prof. Dr. Noor Aziah Alias untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan Prof. Terima kasih, Prof. Saya harap semua orang boleh dengar saya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Saya sebenarnya rasa bertuah kerana boleh berada di sini pagi ini untuk bersama dengan UPM sekali lagi. Sebelum ni kita buat ESD, saya rasa. InsyaAllah saya akan cuba seberapa baik untuk berkongsi apa yang telah kita usahakan ya in terms of value based. So, kejap ya, saya share saya punya. Okay. Alright. Boleh nampak saya punya slideshow ke? Boleh ya? Boleh Prof, boleh. Okay. Jadi hari ini saya dia punya tajuk ialah filosofi and falsafah dan amalan kurikulum. Sebelum tu saya mohon maaf sebab saya sediakan dalam bahasa Inggeris, tapi saya rasa tak apa ya sebab kita santai je. We can have both languages at any time. So for some of you, you see some repetition of what of the slide, maybe some duplicate because if you've seen it before, buat macam tak tahu je lah ya sebab saya dah try buat benda ni beberapa tempat seperti Ashef dan juga di IMU. Jadi sekarang ni kalau kita tengok, saya memang suka buat macam ni. Kita tanya balik kenapa, why, what. Semua orang semua tanya kenapa, apa sekarang, kenapa sekarang, apa benda-benda baru lagi ke. Lepas tu ada yang tanya how, alamak template lagi ke. Itu yang banyak saya dapat lah. Dan orang kata siapa nak buat ni, siapa, who, me. So kita pun jawab yes you. Okay, anyway for this session saya akan sampaikan in my capacity as a panel on the VBE guidelines, the development team. And materials yang saya akan sampai ni kebanyakannya align to the MQA guideline. Of course gambar-gambar tu memang banyak daripada saya ambil daripada saya lah ya, tapi tak apa. So as I go along, kalau rasa nagging sangat nak tanya tu boleh saya rasa boleh just stopkan saya dan ataupun simpan soalan tu baik-baik. At the end kita cuba bincang bersama. Saya bukan macam pakar VBE ya, cuma saya berada dalam tim tu. Okay. So sebelum apa-apa, let's go to the basic. Ini basic lah. Maybe ada orang kata definasi yang lebih sesuai. Tapi sebenarnya bila kita bercakap pasal values, basically is about our belief,
our ideals, our principle, our sense of right and wrong. Sebab yang ini it will guide our behavior, our motivation, our decisions especially, and our priorities. So we are going to agree on that before we go into values-based education. So people talk about us having the inner moral compass, tengok kita, our virtues, our conduct, scruples dan sebagainya, ya. So dengan itu, the first question will be, why? Why are we doing this now? Why MQF 2024 sebut VBE, bawah Global Sustainable Agenda, right? So ini gambar yang kita suka buat. Ini saya punya gambar masa di UiTM dulu. Suka letak gambar student kat situ. Fikirkan highly sought graduates yang inovatif lah, yang adaptive lah, versatile lah, job creators lah, progressive thinker lah. Gambar pun letak gambar industri, gambar gambar community, gambar apa lagi tu, gambar masjid pun ada, dan kemudiannya global, naik kapal terbang dan sebagainya. Okay, that's what we do. We love to do that. I mean, we aspire sebenarnya. But the question is, how do we feel when we usher them out into the world or into the future? Kita dah rasa, okay, I'm done. Are you sure they will flourish? That is the question. We are still trying to answer the question why. Ya? So bila berlaku, ni sajalah gambar, orang lain dah dapat gambar lawa-lawa lagi, saya suruh AI buat yang bodoh je. Are we going to feel responsible kalau student kita terjerumus dalam keadaan yang sebelah kiri itu, ataupun kita akan be proud kalau student kita become the one on the right? Are we going to feel accountable? Actually, we should, because they spent 3-4 years with us, right? So at the same time, we are facing all these things. You see, even in academia, we have people fabricating data. Our postgrad student, kita kena jaga baik-baik. So that, and then the people who are selling PhD thesis, nak apa? Pergi beli je dekat gerai dekat India ni memang dapat, right? And the younger ones, they're having problems with digital media. I mean, it's not the media that is the problem, but how they handle it. Okay, so kita tahu kalau pasal adolescents ni sebenarnya dia orang dah buat kajian. Actually, it reflects real world concern and how that thing, mental health issue ni memang berlaku, ya. So if you have time, go read The Anxious Generation. I read that book. I think memang we are actually facing it, even the campus dan juga the younger ones coming from the secondary school. Of course, tak nak cerita banyak-banyak, this one getting more serious and makin banyak, makin besar pula. Dulu 2-3 ribu je, sekarang main 200 juta, right? So we really don't want our students, our graduates to be among these people, right? So pada masa yang sama, we are grappling with this. Atas tu ialah gambar di Malaysia, sampah. Bawah tu gambar, tak salah saya, di Thailand or Philippines. And satu lagi tu pun Philippines. See, our poverty, kita punya perumahan, we're still having this kind of issue. So, saya nak cerita sikit. Ini kawasan rumah saya. Nampak gambar tu kan? Semua nampak gambar, ada orang, dia renovation, penduduk kat rumah saya ni, itu pintu tu you all, pintu dengan sink tu, dia tak nak letak depan rumah dia, dia pergi letak tepi jalan. So people were really getting irritated. So somebody said, ini manusia yang pentingkan diri sendiri, tak tahu adab hidup berkomuniti. Somebody said that. And actually somebody else said this. Kau marahlah kontraktor yang tak ambil sampah tu. Yang kau beban nak viral penduduk, kenapa? Kau pergi ambil gambar lori yang tak kutip. So can you see that? Cukai dah naik. You salahkan lori yang tak kutip dan tak kutip pintu tu. Lori yang nak kutip pintu tu pun saya rasa ada masa dia tak cukup ruang dah nak kutip pintu dan sink. So what is that? Now I bring you to Japan. Sengaja saya letak banyak-banyak ni supaya later you can read.
You know, Tokyo dulu used to be the largest city. Now it says that it's the third largest city lah. Dia tak ada basically dia almost tak ada trash can. I know you all most of you have been to Japan. You will agree with me. Saya the first time saya pergi, saya cari apa ni tempat sampah, sorry, trash can untuk buang kulit pisang. Memang tak jumpa. You know why? Because everyone is responsible for their own mess. Start daripada children. It's not about punishment. Mak ayah sekarang ni marah sebab anak-anak kena basuh tandas. But it's not about punishment. It's about education. So it's not just a rule they follow. This who they are, you see. So orang kata ini ownership. So yang ini dia tak ada responsibility. Apa ni, dia tak rasa responsible. Sampah dia tu dia salahkan kontraktor. Yang sini dia tahu this the world you walk through is the world you help maintain. So nampak tak in contrast to what I see in my apa ni perumahan and Tokyo, right? So why? Because we need that responsible citizen. We need someone bukan saja ada internal, dari segi internal dia ada holistik lah apalah dan sebagainya, tapi dia mesti responsible citizen. And to do that, you need character development, ethical self-regulation, you need resilience, you need emotional intelligence, social emotional skill, discipline and work ethic, leadership, semua kena berlaku. And sekarang ni dia berlaku because we are doing OBE, right? Tapi kita ada tendensi untuk tidak menekankan too much on values ataupun dia lalu sahaja. So I think that one of the main reason is for that. So that bila kita bawa student kita yang ada strong moral compass, empathy ada, buat sound decision, lepas tu contribute to harmonious society, tak adalah pergi buang sampah kat tepi tu. In fact, sebenarnya boleh apa ni, suggest lagi, cadangkan lagi cara yang terbaik untuk manage our trash. So these people dia akan keluar sebagai skilled professional, responsible citizen tadi, and ethical leader. So what do we get? We get a more just and sustainable world. So it's not just about one person. Kalau dalam UiTM kita guna model adab tu, kita ada hubungan dengan manusia, hubungan dengan yang Maha Esa, dan hubungan dengan alam. So while we are living in all this masalah-masalah climate dan sebagainya tu, we can actually get our students to become this person. That's why we need VBE, right? So is it something new? We go to the what? Is it something new? I think you agree with me. So setakat ni saya tak ada jumpa seorang pun lagi yang kata, no, we don't need it. Ramai orang agree, yes, we need it. But how do we do it and what is it actually? Kita kupas, kita tengok ya. Is it new? Kalau bila kami buat garis panduan tu, kami kajilah dari tahun bila sampai tahun bila. In fact, saya stop dekat 2020. Sebenarnya dia banyak lagi. Dari tahun 1973 tu, this guy, Rokish dan nama dia, dia dah start talking about human values, and this person, Hawkes, banyak ya, dia tulis buku 2 kali. In 2018, one book, and another one in 1995, and he's a very, orang kata, memang dia memang propagate values education. So living values education ni dia based dekat Canada, tapi dia banyak work dengan UNESCO. So they are talking about living values. We are not talking about teaching values, we are talking about living values. Not only teaching values but also living values. So Singapore itself, saya ambil Singapore lah, dia jiran dekat kita ya. Dia punya student centered values driven education system ni dia dah start sejak 2011, gambar ni daripada 2012 dan sampai sekarang dia dah habislah fasa tu sebenarnya, dan sampai sekarang they still do it because we just had a forum with timbalan mufti dia dulu, deputy mufti dia, and we can see that they're really into it. Okay, so of course UNESCO dari dulu lagi sampai ke 2020 still coming out with framework dan juga guideline.
So it's not something that new, right? So UNESCO meletakkan the role of education dalam foster positive values, attitude, behavior dan sebagainya. So yang pentingnya Hawks ni dia memang values ya. Values education dia banyak buat ke situ, tapi sekarang ni kalau pergi pada dia punya website tu memang apa ni ada banyak kata apa ni material dan juga dia punya tu tentang values based education. So yang pentingnya VBE ni dia promote universal positive value. So kita bukan kata VBE ni hanya untuk orang Islam saja, VBE tak, no, it's not. It's about understanding of human nature as relational, ethical and purposeful. Itu penting. So bila MQF 2024 keluarkan item 20 ni, kita akan guna VBE ni. Values-based education is an educational approach that focuses on instilling moral and ethical values and nurturing character, attitude, and behavior. So guided by humanistic, societal, communal values through integrating core values into teaching, learning, and penting institutional culture so that values are actively lived. Kita live the values. Kita bukan ajar, maknanya kita tak adalah ada satu apa ni khusus integriti, lepas tu kita apa itu integriti? Integriti adalah lepas tu kita bagi soalan exam multiple choice. That is teaching. But we want the students to actually live as an orang yang berintegriti. So ada orang fikir we should just this about teaching ni, dia fikir okay lah kita buat satu je kursus pasal values ni, habislah we are done. But that's not it. Again, it's about living through the values. So kita nak integrate dalam curriculum, institution dan sebagainya, dan it should create a values based institutional culture through banyak role modeling, especially lecturers, in your policy, dalam perhimpunan dan juga classroom dialogue. So we move a bit from just values education to values-based education. So kalau dari falsafahnya, saya cuba dapatkan apa ni seberapa apa ni sesimpel yang boleh. It's about human. So dia punya approach is you educate the whole human. Kita kadang ada tendensi, saya ajar fizik, saya pergi ke kelas, saya ajar hukum Newton 1, 2, 3, budak faham, budak boleh buat exercise dan budak boleh jawab, I'm done. That is not the kind of approach. So we now want to do something like, if they understand second law of Newton tu, boleh tak dia apply benda tu di luar sana? Boleh tak dia buat something, inovasi ke ataupun simple tool yang membantu orang menggunakan hukum Newton kedua tu, boleh ke? That's the kind of thing. That's what the approach is in apa ni VBE. It's more humanistic. So dia kena ada jiwa dia juga kat situ. So we look at holistic development. It's about apa ni the role of community juga untuk shape this value, the responsibility, ethical responsibility, impact of teachers, instructors, apa ni dan juga apa ni orang kata the university providing the first teacher, that is when you do your instruction. The second teacher, they learn from their peers. And the third teacher is the learning environment. Kalau UPM memang menekankan contohnya sampah tadilah senang ya. You're very particular about that. That means bila saya pergi ke kampus tu, memang environment tu memang saya tahu orang di situ memang bersih, memang jaga kebersihan, memang do recycling, memang do composting, and memang recycle balik menjadi bahagian whatever it is. So it's there in the institution. That is the philosophy behind VBE. Okay, I hope I'm making sense. InsyaAllah ya. So it's the whole person education. It's about dia punya intellectual, moral, ethical, emotional, social, and of course dia punya spiritual. So bila kita tengok spektrum, kalau dekat primary school, janganlah suruh dia pergi handle isu sampah. Dia tak payahlah, kan. Pada preschool, primary school tu, kita ajar dia menghormati, ajar dia basic cleanliness, ajar dia
responsible untuk space dia. Okay, they don't go out to the community yet. But as they go towards apa ni university and workplace, now they go out, right? So it goes from values-based education to value-based professionalism and value-based leadership. So kalau saya tengok dia punya spektrum ni, yang kecil-kecil tu kita ajar dia kindness, salam Nek Wan, that's the kind of thing. Tapi yang besar-besar tu sepatutnya dia dah ada dah value-value ni. So when they go out, when they see someone trying to cross the street or whatever, dia dah pandai, dia dah tahu dia mesti bantu. Dia nampak orang dalam kesusahan, dia dah boleh bantu. So that's how it goes. Right? So bila sampai ke when they are in the workplace, they are thinking about not just them at home or the immediate apa ni surrounding, but also the community where they live, the society where they live, negara dia dan seterusnya ke global. So it goes from individual values, societal values, organizational values, national values and universal values. So spektrum dia besar. Tapi kita di university kita banyak tengok dari adolescent ke graduate, mengharapkan yang masuk ke UPM ni sudah faham apa maksud respect. Okey, ada orang mungkin tak agree dengan saya tapi tak apa. Mungkin kita tekankan balik bila dia masuk UPM, dah faham apa itu kindness dan sebagainya. Yeah? So the dimension and level tu can be, like I said, from values to values oriented to values based, primary to higher education, from the region. Contohnya European Union, dia ada EU values. So if you have time, you go read pasal EU punya values. Dia ada specific values. Goes down to country. Kita ada, kalau at the moment ni kita ada falsafah pendidikan, kita ada rukun negara, kita ada madani dan sebagainya. Goes down to the university. UPM ada apa? Ihsan, okay, sustainability, diversity dan sebagainya. Go down to the faculty, medik, apa dia dan seterusnya pada program, pada course dan pada lesson dan learning activities. So imagine the individual ni dia terus macam saya kata the spectrum tu boleh sampai ke universal. Oh, saya nak try something lah, macam mana saya nak tengok ya kalau ada orang, sekejap ya. Tak apa, saya try je. These are my friends. Kalau apa ni Prof Zurina nak jawab pun boleh. So these are my friends ya. Ni Klaus ni from Copenhagen ya. He's a Danish. Yang saya tulis buku dengan dia, tapi kami pergi ke Kepulauan Greek, best tau. Pergi Greek Island and write books with. I did that with him. The second one is Simon from Nigeria. Also a professor, and another Professor Kumar from India. Okay, I just want to try something. Tapi saya tak pasti macam mana saya nak nampak apa ni respon daripada semua orang. Tak apalah, maybe apa ni Prof boleh tolong bantu saya kalau ada orang tulis kot. Okay. Mungkin boleh tulis kat chat kot kalau partisipan nak respon. Boleh ke Prof? Boleh. Kat mana saya nak tengok chat ya? Oh, okay. Saya Prof boleh bacakan. Okay ya. Okay. Ingat this is not stereotyping. Saya bukan nak stereotype orang ni, tapi kita nak try satu. Okay. Siapa dalam bertiga ni, antara Danish, African dengan India ni yang paling likely to emphasize work-life balance over long working hours? Chong nak jawab ke Chong? Dr. Chong ada ni rasanya. Yang mana tu? Oh, ada partisipan Dr. Anna dia jawab Danish. Betul. Okay. Tapi tak adalah kata apa ni Simon tak. Tapi ni most likely. Second one. Siapa most likely to emphasize community solidarity over individual achievement? Kita tunggu Ada jawab tak? Ada siapa nak respon meh? Alah, tak apa. Agak je. Ada yang jawab Simon. Ada yang jawab Prof Kumar. Saiful jawab Prof Kumar. Either Kumar or Simon. Most likely Simon lah ya. Tak apa. Who is most likely to see elders as moral anchors in society? Tenang je ni, come on you all.
Ada yang jawab mostly jawab Prof Kumar, Dr. Ya. Farina, Dr. Radia, Cik Ha, Saiful, Dr. Muhammad, Dr. Aklimah semua jawab Prof okay. Kumar. You got it, eh? So that's the idea. That's the idea lah yang sebenarnya. So okay, saya buat cepat-cepat. Siapa yang ni likely to blend ancient tradition with modern reform. Yang ni actually quite distinct lah yang benda ni berlaku. Who is likely to blend ancient tradition with Ancient modern? tradition dengan Dr. modern reform. Muhammad, Dr. Radia, Dr. Chong, ada yang jawab Simon, ada yang jawab Kumar, ada yang Dr. Aklimah jawab simpan ni. Dia simpan jawapan dia. Okay. Ah, Selalunya yang ancient Simon. Dia salah jawab. ancient tradition ni banyak pada Indian punya ni. Kalau kita tengok Gandhi semua, Gandhi punya education reform interesting. Nanti boleh baca ya. So yang ini justice and equity through community based justice and equity. Basically saya jawab lah ya, nanti kita take too much time. Africans. Boleh. Yes. Tapi saya ada 2 soalan yang saya nak tunjuk, nanti you all jawab. Ni semua boleh jawab. Tapi yang critical thinking dan debate ni semua orang tahu siapa? Siapa tu? Kalau critical thinking and debate dalam classroom. Most likely. Dr. Lee jawab Danish. Danish, yes. Right. Okay, kita nak pergi pada the last 2 question. Yang lain tu tak apa. Dan last question tu tengok. Who is most likely to insist on the order of name authors dalam artikel? Aduh, ni sensitif ni. Sensitif, tapi siapa antara 3 ni? Ada jawab Kumar, Danish, Prof Kumar. Tak berani jawab. Ada yang tak berani jawab. Danish tak? I tell Danish you, tak. Klaus tak. When I was writing with him, I asked him, Klaus, how do I arrange, how do I position the authors kan? Dia punya muka tengok saya macam, what are you asking? What is the problem? Tulislah alphabetical order pun tak apa, because the contribution to the article or to the book chapter should be equal. So, tak ada masalah siapa first, siapa. Seriously, that's my experience. So, most likely to list authors alphabetically will be Klaus. Wah, kita tak. Kita memang ada. Sekarang lagi worse lah. Principal lah, corresponding lah. Okay, what I'm trying to say is that there is a certain culture and values that people grow up with. Dia akan mencerminkan macam mana kita go into the world, right? So kalau kita tengok country yang has the best education in the world pun, tengok PISA ke, World Education Stat ke, World Bank data, these countries memang selalu keluar kan. Singapore lah, South Korea, Taiwan, Japan, Finland, Switzerland. Tapi saya suka tengok ada Estonia kat situ baru-baru ni. Netherlands, Canada, basically some tu small cohesive countries like Singapore. So kita nak tahu macam kenapa dia orang ni macam ni. So bila saya kaji-kaji ni baru keluar je dalam newsletter World Population Review ni, dia kata there are certain routines yang shaping life across ni. You tengok Singapore, dia panggil engineered efficiency. Dia sangat deliberate, structured society in the world dia panggil. Dia plan betul-betul. Then planning dia. So daily life is fast, clean, highly predictable. That is Singapore. Netherlands, dia structured but adaptable. Ini semua part of dia punya values ya sebenarnya. So dia punya work schedule part-time, flexible, cycling, itu semua dia orang. Tapi remember, PISA dia tinggi juga. Right? So macam Sweden ataupun Denmark, dia ada dia punya filosofi dia. Macam Sweden dia panggil lagom. Not too much, not too little. Kalau kita tahu, tapi dia rank among the top countries for work-life balance. And kalau kita pernah dengar fika tu, saya rasa ramai orang pernah dengar. Coffee break tu mesti ada sebab dia kena blend rutin tu dengan connection. So nampak, these are routines yang daripada negara-negara ni yang sebenarnya dia cerminkan dalam dia punya pencapaian in certain even in academic. So saya bawa ke Filipina. Dia ada framework for values education dah lama ni, in 1990 something sebenarnya. Saya suka tengok that
for God, people, nature, and country. So dia ada core values like maka Dios, maka tau, maka kalikasan, maka bangsa, and so on. But how well you see them among the Philippines, some of the ones yang saya jumpa memang they are very, memang ada dia apa, dia orang punya ethical kata citizens lah dia orang ni. Tapi kita tak selalunya tak diceritakan sangat pasal the Philippines, I think, as compared to African punya values. So ni kita suka guna ni. It takes a village to raise a child, community. I am because we are, community, sebab you are connected. Atau yang ni pun saya suka, wisdom is like a baobab tree. Tahu ya baobab tree? Kalau seorang nak peluk memang tak boleh lah. You have to have that, no one person can embrace it. Dia still again the issue, bukan the issue, the matter of community. If you want to read more, saya letak je link-link kat bawah tu nanti kalau ada orang yang interested. So, bila saya tengok Kenya, contohnya, dia already have values-based education. Dia dah ada values-based dalam curriculum dia, dalam dia punya competency-based curriculum, dia dah memang letak peace, patriotism, unity, and they've been doing this since bila ni? 2019. Sebab dia sustainable development sangat dia tekankan. Saya suka tengok one of the other things yang they do a lot is AI for good dekat Kenya. So that's Kenya. India pun buat, they call it NEP 2020. Dia ada dia punya universal value, kalau nak baca pun boleh. Maknanya most of the countries they have come to this point yang dia kata kena ada this core values, right? So Estonia ni kenapa saya nak letak, sebab it's interesting. The values base ni bermula dalam 2019, tapi dia ada satu program yang dia panggil Good School and Good Preschool Recognition Program. So kalau you run the school, you boleh dapat trofi Preschool of Value. Macam tu. So dah ada lah Preschool of Value yang mana dia orang audit, tengok curriculum dia, tengok school environment dia, tengok leadership dia, tengok cooperation and relationship di situ, dan dia bagi trofi ni. Dan trofi with title lah ya, yang Preschool of Value, School of Value dan sebagainya. So they do this, right? Kita ada jugalah, kita ada, bukan tak ada. Kita memang orang yang sangat mementingkan nilai, tapi kadang-kadang tak dizahirkan. Last cerita from Japan banyak cerita ya. Ini adalah cerita tentang this guy yang masa tu Olimpik ke something like that. Dia berlari, dia tak menang. 70,000 orang tengok menunggu dia habiskan tu. That's the story lah, menunjukkan resilient dia. My point is, story dia ni dimasukkan dalam textbook, buku budak sekolah. Dan dijadikan sebagai cerita dalam buku tu supaya dia ajar resilient. So dia appear in Japanese language textbook in 1971 sampai 76, dan ada English translation of the text sekarang ni ada since 2016. So they take seriously benda-benda macam ni untuk pupuk resilience ni masuk dalam textbook. Macam kita ajar English, ada English lecturers kat sini. Apa dia comprehension punya passages yang you guna? It's time to bring in yang value laden punya orang kata paragraphs ataupun articles into your teaching. Okay? So that's what people are doing in school, in higher education macam Kenya dan sebagainya. Sebenarnya emphasis in higher education ni dia lebih kepada, again ya, bukanlah part yang nampak neighbor, Assalamualaikum, bersalam-salam, lepas tu bagi kuih masa bulan puasa. That's not all. That's not all. Because we want our students, our graduate yang ada understanding, dan dia agree, dia ada obligations to humanity, dia nak make a difference, dia nak mula dengan community dia, tapi dia ada multicultural respect, dan dia sedar bahawa dia hidup dalam society, dalam dalam negara dia sayang pada negara dia, dan apa dia buat tu memang ada impact. So bila come to
higher education, we are talking about not just integration of ethics tetapi berfikir pasal sustainability. No poverty. Kalau tengok ada jiran kita yang sangat-sangat dalam kesusahan, our graduate should be able to formulate something. Sebab dia ada, jiwa dia dah ada tu. Collaborative, global citizen, dia ada orang kata social justice tu dia faham dan dia orang kata dia praktiskan. Dia inclusivity dan diversity, dia respect orang yang kurang upaya, dia in fact, some of these people dia kadang-kadang dia boleh buat alat lagi untuk membantu orang kurang upaya. Ada empathy, ada compassion dan ada social responsibility. So it's not just about being respectful, kind to your neighbor. That's what we be in higher education. So in a way, dia akan transcend that personal transformation tu, dia akan pergi pada humanity centered. Ni dalam pelan pendidikan yang terkini kan, humanity centered education. Terfikir pasal humanity. Kalau sedang perang di Iran tu, apa perasaan you? Kalau you tak rasa apa-apa, adalah benda yang tak kena. Atau orang yang menderita di Gaza, di Yemen, di Syria, how do you feel? How do our graduates feel? Right? So that's what we want. Sorry. So now kita dah faham what it is, ya, dan in the university. How do we do this? Okay. Nak isi template ke? Malasnya saya pak template ni dah berpuluh-puluh tahun saya tak buat. Okay. Anyway, sorry, saya miss yang ni. Okay. So basically, in higher education, you want your students to be good and to do good. Boleh tambah satu lagi, to incite good, right? Contohnya, so macam ni saya suka nak tunjuk saya punya alma mater, Indiana University Bloomington. They do AI, tapi AI dia bermakna bagi saya lah. Bukanlah kata AI semua tak bermakna, tapi ini sangat bermakna because dia buat robot ni untuk ikigai support, ya, untuk life ni, yang orang kata yang ini lebih kepada elderlies lah, sebab dia bantu orang-orang tua. So Iris ni cute, dah 2-3 tahun dah dia working on this. So actually dia program a lot of skills into Iris so that boleh converse dengan orang tua-tua. It will help the life of this senior citizen. Okay, so kat universiti nak buat apa? Macam mana nak dapatkan budak-budak yang macam ni? Kita balik pada policy lah, ya. Policy, framework, culture, model, curricular practices. It's a whole institution approach. Yang di sebelah kanan ni, UNIZA, ada dia punya framework dia. Yang atas ni, Voice, okay, ada core values dia. Yang bawah kanan tu ialah University of Ottawa. Engage with the world, build relationship, act with purpose, reflect on experience. Then we have yours. So macam saya kata, alhamdulillah UPM dah start. You apa orang kata, a step ahead. You got your core values. You are doing work with ESD a lot because your core value is sustainability, right? So this is what MQA yang kami bangunkan lah. Tapi you are not confined to just this. This is what we suggest. The 6 tu, ya. Unity, justice, integrity, gratitude, courage and altruism. So the bawah each of it ada sub values dia lah. So empathy semua duduk bawah altruism dan sebagainya, ya. So kalau kita tengok UPM lah, ini acah-acah je, ya. Jangan marah ya kalau saya tak betul pun. So kalau kita tengok UPM punya core values tu memang senang je nak boleh map pada MQA punya dan juga pada sub values dia. Cuma bila saya tengok compassion, diversity, sustainability ni, saya macam tak jumpa courage and resilience. Mungkin ada kot dalam sustainability ke apa, mungkin UPM nak adjust sikit kot core values tu. Anyway, tak apa. Itu saya punya ni je lah, ya. So boleh map. Dan ni cerita di universiti saya bila kita align, because we need to align. Ingat, ya, kita kena align semua ni. Dia institutional approach. We have our core values.
ESI, IDAT, banyak core values kita orang. Okay. Anyway, bila pergi pada akademik, we use the framework yang hubungan tadi ya. Hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam. Dari framework tu, kita formulate our learning design model untuk lecturer menyampaikan. Kita panggil model adab. Adab dan amanah sebagai dia punya tu. So, itu yang kita buat. So now sepatutnya di UiTM ni dia orang pergunakanlah yang ini sebab actually this is basically dah value infused, value embed, value laden dah the model itself. Ada campus yang took a step ahead and create culture. So macam ni was campus UiTM Kelantan pada ketika itu. Kalau pergi campus tu memang ada. It's clear dia suruh sebarkan salam dan sebagainya. Cantik ya budak-budak dekat Kelantan ni. So nampak, kita nampak values tu propagating and perpetuating across dari core values kita tu. So kalau kita pergi ke universiti, macam ni saya punya own experience, saya cerita sikit. Di UIA, bila saya belajar kualiti, saya diminta kupas dari sudut Islam. ISO masa tu ISO 9000 berapa. Berpeluh juga nak kupas sebenarnya. Tapi kita duduk and buatlah sebab as a Muslim I do ISO thing where does the Islamic principle, Islamic orang kata come in. Ni alma mater saya IU Bloomington. Saya pernah tak pergi kelas sebab masa tu muda-muda dah kahwin, lepas tu bersalin 2 minggu tak pergi kelas, ada physics test yang saya miss. So saya pergi jumpa lecturer, professor tu, saya kata I miss the test, I would like to retake. Kata tak ada masalah, dia pun ambil kertas test yang dia dah buat tu. Okay, you take this, you go to the library and do the test in 1 hour. Imagine ya, satu, test yang sama, saya boleh call, saya boleh cari je kawan saya. 2, suruh buat dekat library, buku bersepah-sepah kat situ, saya boleh tiru sebenarnya. Tapi bila dia buat macam tu pada saya, the trust, saya pun tak terbuat untuk benda-benda tu semua. So is something that dia macam dia guard kita from doing it. You know, because it's part of the university punya ni. The professor punya karakter dan juga what the professor espouse pada kita. Itu satu. Satu lagi, my friend. Math final exam dalam kelas. Okay, ni bagi-bagi semua kertas. These are your final. Masa tu kita tak ada, kita memang by group je. So semua orang dapat satu kertas. Okay, these are the questions. You have 1 hour. Professor tu ambil dia punya, these are the solutions to the final exam. I'm going to come back in 1 hour. Satu kelas tahu ada jawapan kat depan atas meja tu. We didn't do anything because we understand the trust, we understand kita punya integrity kita sebagai seorang student. So nampak tak dia perpetuate dalam institutional tu, institutional habit, institutional ethos. So kita tak mau, kita nak budak aware of plagiarism, bukan setakat tu. Kita nak dia follow, kita nak dia faham honesty tu important. So bila dia honesty tu dia integrate dengan respect, dengan integrity, dengan fairness dan sebagainya, that is already level berapa of the effective outcome, right? And insyaAllah when they go out, integrity tu dah memang jadi part of their identity as a scholar. Best kalau macam tu. So from just knowing, internalize ni kita buat sesuatu tu, value tu tanpa ada orang melihat. So kalau you are a Muslim, you know, kita tahu tu kan, itu kita punya takwa, right? Dan kemudian kita act out dan kita lead. Orang tengok kita, orang tahu, okay, Prof. Zurina tu memang saya respect sangat, dia sangat berintegriti. That's what we want. Okay, so anyway, ini some university buat macam ni, dia combinekan BBE dengan ESD. Saya tak nak cerita banyak-banyak sebab saya rasa this one is something that you can look at later. Tapi nampak the first one tu, the first thing yang dia buat tu ialah modeling. Because the staff model sustainable development and core values in their daily behavior and language, providing living example for students. Sangat penting. The rest tu can come. Right.
So, what are we going to do? How we want to consciously operationalize values dalam program, dalam course, dalam lesson, dalam co-curricular, dalam extracurricular. Jadi HCP tak kena involve, semua kena involve sebenarnya kalau betul-betul nak buat, ya. So you got a lot of framework and guideline. MQA pun dah keluar guideline. Tak perlulah saya cerita banyak-banyak. I think we provided a lot of examples. The guideline itself tu dah beratus-ratus muka surat, insyaAllah. Tapi the foundation of BBE ialah yang pentingnya you have to align it to falsafah pendidikan dan prinsip rukun negara. Itu yang kita nak. So kalau kita pergi pada guideline tu, kita akan nampak major pula table ni, sorry, apa ni bila translate tu jadi apa ni major table ni. Table 3.2, contohnya dignity, apa sub value dia, apa possible alignment to MQF, apa alignment to Malaysian National apa ni Education Philosophy, dan alignment to rukun negara. So go to page 28, look at it and you can see how it aligns. So we've done that for you. Ambil satu, masukkan dalam your course or your lesson, and you have already kata apa, bukanlah comply, ya, you dah memenuhi alignment ni, insyaAllah. So kalau kita tengok dengan lebih banyaklah you all semua pandai AI kan. AI pandai bantu you dalam benda ni sebenarnya. You tengok integrity, you tahu apa behavior dan practice yang you nak tengok, apa skill-skill dia, apa assessment dia. Again, saya tunjuk ni so that you understand it's not that difficult sebenarnya. Macam courage, get them to speak up, get them to take risk, get them to debate satu, dialogue pun boleh. That's the kind of thing that we want you to do. So kalau tanya kami yang buat guideline tu, the best is to start with existing courses yang map to ethics and professionalism. Mula-mula tengok program, ada tak value laden kau? Banyak. Especially kalau program tu seperti policy, law, education, sangat banyak value laden courses. So tengok cognitive, affective dengan behavioral dimension dia macam mana, adakah dia diajar secara apa, macam mana you assess dan sebagainya. So sekarang ni, the idea is you want to either just infuse, embed or integrate. Kita pilih perkataan infuse, embed and integrate supaya lecturer boleh bezakan apa nak buat. Jangan tiba-tiba semua nak masukkan sampai pening kepala, dia jadi syarat pula, ya. So this is the easiest way for me bila saya fikirkan nak memahamkan infuse, embed dengan integrate ni. Infuse ni sebab orang pencen, saya dah pencen, kita suka bertanam-tanam lah walaupun tak banyak, ya. So infuse ni it's like you siram. So sekali-sekala bukan sekali-sekala, you siram sikit-sikit, lepas tu dia dry off lah, ya. So you infuse lesson, you boleh infuse dalam task, you boleh infuse dalam aktiviti. Bukan selalunya, memang basically kita tak assess dia punya, contohnya dia punya integrity ke apa dan sebagainya. Embed, now you ambil satu pokok tu, you tanam dalam kawasan, dalam taman gitu. Tapi satu pokok je. Right? So you embed satu. Integrate, seboleh-bolehnya the whole taman tu, you masukkan the value. So pokok-pokok ni semua adalah pokok-pokok value yang ditanam dalam satu taman. That is integrate. So what we do is, kalau you lebih berani, you can have a full course or program, contohnya yang multidisciplinary or transdisciplinary or deeper interdisciplinarity dia, yang membolehkan you memasukkan apa ni dan integrate values dengan lebih jelas dan assess. Right? So that's the difference. So when you design the learning experience, dia akan ada rasa dia terasa value tu, ada yang dia reflect, ada yang dia internalize dan seterusnya dia akan practice dan dia akan demonstrate. So kalau semua orang infuse, nanti macam
tak berapa ni lah ya, tak berapa orang kata efektif lah sebenarnya. Kita naklah ada orang yang kebanyakan orang at least embed, kalau boleh integrate lah, right? So saya try buat table ni, it may not be very perfect. This is mine, this is not MQA punya. So kalau dengan course, semuanya akan enhance the course or the program. Tapi kalau you kalau you embed or you infuse, dia tak akan kacau compromise the integrity of the program lah kalau tak ada. Tapi once you integrate, dia akan, orang kata bila when you integrate, kalau dia tak ada, dia macam ada benda lompong, ya. So LO basically LO, CO, PO dia tak change kalau infuse. Tapi embed, LO change, CO may change, PO tak change. Kalau integrate, LO change, CO change, PO basically may change, right? So benda-benda ni semua boleh berlaku dekat lesson level, course assessment, course lesson activities, course unit content, program content dan sebagainya. Again, macam saya kata, we have about 1 hour or so. Saya touch and go je, bagi nudge sikit lah supaya you terfikir, right? So dalam VBE punya guideline tu, kita letak pedagogical strategy tu sebab kita tak nak orang fikir, okey lah hari ni I nak pergi embed value, I nak buat lecture 2 jam. I buat slide lawa tau, I guna notebook LLM, contohlah, notebook LLM, contohlah. That's not it. Because the pedagogical strategy will be a little bit different because you need them, the best is to experience, to immerse them, to reflect, berfikir juga dari segi tu, dan dia relate dan dia participate, dan seboleh-bolehnya kita integratif lah dalam bentuk pedagogi dia. Tak adalah macam terasing je. You ajar satu value tu, patut the rest semua dah tak ada sebut lagi dah. Okay? So, it will support values based. Banyak sub-sub value yang boleh support. Contohnya kalau kita ambil relational dan social learning tu, dia akan build altruism, empathy, dignity, justice through collaborative inquiry dan mutual respect. Saya selalu kata, well, you have done this collaborative skill, you sebut skill, but in order to collaborate, the students must respect. Sama juga bila they do some other whatever skill yang kita push tu, dia mesti ada value-value dia. Leadership skill, of course, banyak values kat situ, right? So, ni saja je some of the things that I've done. Tapi saya ni dah banyak tahun tak mengajar, ya. So, but these are the things, macam saya cakap tadi dengan Prof. Zurina, sebenarnya you all ni semua dah buat. Tapi mungkin tak zahirkan saja. Okay? So kadang-kadang kita pergi kelas, kita infuse through dilema, through senario. Kadang-kadang kita nudge je, kita bercerita. We just ask a question. Should we abandon privacy online? Supaya kita boleh check criminals ni duk communicate sana sini dan sebagainya. It's about integrity, it's also about respect. Or can we use face recognition to tengok whether budak tengah mengantuk ke, budak tengah stres ke apa, is it okay? That's the kind of thing that we can ask in class. Depending on your class lah, ya, jangan tiba-tiba je keluar macam tu. Ataupun you masuk, how are you today? Did you read the news about this? And you can even ask that question. Infuse. Embed, in my case, masa tu saya ajar budak Canva. Tapi dalam task tu, saya suruh dia work focus on technological issues. So, dia create content, say no to cyberbullying. Dia sebenarnya, saya assess dia punya Canva dan saya tengok juga isu yang dia keluarkan melalui Canva dia tu. So, pada masa yang sama, value yang kita tengok apa yang dia buat tu, boleh tengok courage, boleh tengok justice dan sebagainya. Okay, so application of values in real life memang sangat mudah. Bawalah the latest. Kalau ajar pada cikgu-cikgu pre-service ni, kita boleh cakap,
cerita pasal refugee students, but dia punya access to education. Banyak kan apa ni kursus-kursus education in Malaysia lah, current issues in Malaysia lah, whatever. So that all of them are basically values based. Saya nak share ni, this is something yang saya buat dalam kelas, so minta student apa ni reflect. So we provide opportunities for students to reflect. That is another way, ya. So tanya dia apa itu meaningful learning. This one saya dah pernah tunjuk, saya rasa. So this student kata, I find meaningful learning to me is when I learn from people who are more susah than me, like makcik yang jual kerepek depan bank. So it was, dia macam hit me really hard. That was a few years back. And saya nampak sebenarnya this is something that you can get students to do. So kita bercakap dengan dia. So actually it's about altruism, it's about gratitude dan sebagainya. So ini dalam kelas education, right? But boleh infuse, tak ada masalah, through reflection. Okay, so dalam garis panduan tu kita dah buat ni. All these example kita dah letak example 6. Kalau tu nanti boleh ambil ni dan boleh guna. Tengok example-example tu. Katakanlah kita ambil satu example dalam chemistry lah katakan. Kalau student centered, kalau experiential dia boleh buat lab-based service learning. Kalau reflective dia boleh ada ethical reflection prompt. Kalau social learning dia pure mentoring. Kalau participatory dia design mini project. Dan kalau kita nak integrate dengan SDG, kita link chemistry concept to SDG dan sebagainya lagi lah. Banyak, ya. So you can do that. And tools and technology tak payahlah saya cerita, saya pun dah ketinggalan zaman. Boleh pergi tanya Dr. Chong ke siapa ke yang lebih pandai akhir-akhir ni dengan AI dan sebagainya. But the point is when we do this, we have values and sub-values emphasized. You can either infuse it, you can either embed it, or you can terus integrate throughout the whole chemistry lab punya course. Contoh lah, ya. Okay. So saya go very fast. Cases sangat strong. Ambillah pakcik ni. Don't you think there's a lot of values that you can bring in just talking about Khairul Amin? Saya tak cerita banyak-banyak kan. So business study ke boleh ambil. Kalau yang ajar food services pun boleh ambil. Dia punya apa ni, macam mana dia handle dia punya staff, macam mana dia apa ni. Itu semua value dia sebenarnya. And it works for him. It's a Malaysian success story to me that should be brought into the classroom and be discussed among our students. Right? Atau kalau nak pergi jalan jauh sikit, kita pergi UK, tapi Yasmin Lari ni from Pakistan, dia dah menang banyak award. Atau kita sebut Bose kot, Bose. Okay? Dia ni pun MIT punya profesor, boleh bawa dia punya cerita dan dia punya case dia ni dalam kelas, especially kalau kita bercerita lesson tu pasal innovation. So Yasmin Lari, orang panggil barefoot social architecture. Dia apa dia buat? Innovation dia low cost, eco-friendly, community driven, guna bambu je. Dia bantu apa ni dia punya community dekat Pakistan untuk handle apa ni dari segi housing. Housing lah kira, ya. Rumah-rumah. Yang apa ni MIT profesor kita ni pula, dia menggunakan human centered audio technologies dia panggil. So dia ni majority of dia punya corporation tu share tu dia bagi pada MIT je supaya innovation tu boleh continue. So kita boleh ada reflection prompt. Macam mana dia punya value shape dia punya innovation contohnya. Okay, if you were to support Yasmin Lari's work with ICT on AI, what tools would you use kalau you tengah ajar AI contoh, ya? Okay, itu contoh. Okay, you may not agree with me lah, tapi saya rasa these are good contoh. Okay, or if you are lagi ni, kita kena pandai sikit sebab kita nak cari wicked problem ataupun urgent question. Kalau dalam public health, kita boleh bagi dia satu wicked problem. Tak ada jawapan yang betul, tak ada satu jawapan. Macam mana Malaysia ensure equitable access to mental health services across urban and rural population. So student
Boleh buat empathy mapping, system mapping, boleh buat scenario punya simulation, boleh design solution, boleh buat reflective dialogue. There's no end to it lah. Mujur saya dah pencen. Tak adalah main-main je. Okay, anyway. Jadi dari segi tools and technology, you can have simple tool, you can have sophisticated tool. Yang saya nampak banyak dibuat sekarang ni ialah dalam bentuk empathy lab, ya, sebab kita ada apa ni virtual punya tu. So students tak perlu go to the homeless punya tempat ni, tapi they can actually do virtual reality project. So ini values. You teach a lot of values through this. Sama juga empathy through apa ni and identifying structural barriers dekat Rosalind Franklin University ni, yang guna simulator glasses untuk mimic eye disease. So medical and dentistry banyak guna empathy lab sebenarnya. Dan a simple one, pictures of war, movies, law and order tu banyak value people, so bring it into the class sekali-sekala. And you can even have graffiti wall in your class where students can come in and put dia punya, can do the graffiti thing lah for that week. Contohnya tema apa ya this week. Okay, tak apalah, nanti nak cakap pasal RM 230 juta pun boleh, sebab dia can do that graffiti. So nampak tak student tu, dia akan perbuatan dia membuat graffiti itu akan membuatkan dia ada kesedaran, dan mungkin dia akan insight something that lebih bermakna dalam diri dia, dan memikirkan dia punya community dan sebagainya. Okay, so game, semua orang tahu game ajar resilience, game ajar thinking, macam-macam game, banyak-banyak game actually. So it can be a very good value-based learning punya tool. Saya tak nak cerita pasal banyak ni, you all memang banyak sulam kat situ, bolehlah disulam dan diselam value-value yang sangat banyak. So make it apparent apa yang student nak demonstrate. Okay. So dari segi assessment, this is from the VBE punya guideline. Assessment tak bolehlah multiple choice. Okay, it has to be dalam bentuk produk, dalam bentuk proposal, dalam bentuk projek punya ni dan sebagainya. So saya nak bawa semua ke this appendix 2A, ke approach nombor 2 embed, yang mana yang ini ada assessment. Dalam contoh ni contoh Prof. Suhaimi Talib dalam civil engineering. Dalam contoh dia ni, dia embed melalui assessment. So dia ada this point number 3 and number 4 ni menggunakan engineering codes of ethics untuk budak recommend solution. Okay, tengok financial, tengok juga the ethics punya tu. So dia tanya which solution would you recommend to the client, dan dia minta justification. Values based. Macam mana dia assess? Rubric. Okay, macam mana budak tu select, macam mana budak tu provide technical justification for the recommended solution dan sebagainya. So dia tengok pada decision making, grounded tak in moral and ethical reasoning. So that's how we do it, insyaAllah, in values based. This is embed. Kalau infuse, dia lebih untuk budak reflect dan think. Right? Embed, dia bukan setakat-setakat reflect je. Kita nak dia actually assess lah through some form of assessment tool. So kalau infuse, contohnya dalam garis panduan tu kita ajar physics, nak ajar fizik. Tapi saya ajar momentum. Satu momentum kita ajar pasal roket. Bila kita ajar roket, kita tanya je, what do you think should we spend money on this? Sedangkan manusia begitu people suffer, should we go ahead with all this space technology kind of thing? Contohlah, you can do better than me, of course, right? Atau kita provide scenario. I'm a lecturer of tourism, policy studies. Kita nak bangunkan kawasan ni. Tapi pada masa yang sama kita nak bangunkan luxury apartment dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, fishing families depend on the river. Mangrove protect flooding. So kita bolehlah quote Johor Forest City ke, Penang South Island ke. So kita saja tanya dia, should redevelopment proceed? Simple, infuse.
Tapi embed tadi dah tunjuk satu. Kalau integrate, now you cut across. So saya nak tunjuk contoh mine, this is mine. Ini di sebelah kiri tu course outcome asal. Di tengah tu bila saya embed over 3 week punya tu, saya ubah dia punya apa ni course outcome, lesson outcome pada 3 minggu tu. Dan kalau saya integrate, saya dah tukar basically lain. Sebab sekarang ni apa saya buat? Saya sebenarnya berhasrat untuk membawa student daripada just technology use to technology for development. So ICT for development dia panggil, ICTD. From just innovation but more towards responsible AI and responsible innovation. So you can do that. This is quality education in term dari segi SDG dia lah ya. So kalau saya infuse, ramai orang, saya dah selalu tunjuk ni, saya rasa ramai mungkin dah pernah tengok. Kalau saya infuse, saya berhasrat untuk infuse oriented student ni towards technology for good. Saya ajar ADDIE model, ramai orang ajar ADDIE model, ADDIE. Tapi bila saya minta student buat analysis, saya suruh dia orang buat ni. Analisis dengan target-target group yang saya sebut, nampak di sebelah kanan tu ya. Senior citizens in Jitra, kindergarten kids in Tadika Kemas. Ada sebab tu. Adolescents in Felda Kemasul, stall owners at the market in Sarawak, women entrepreneurs in Tanah Merah, housewife in Subang Jaya. So the 6 group will do their analysis in terms of teknologi apa yang akan jadi meaningful dan purposeful untuk grup-grup ini. So what I'm doing here is to bring them into that, their values dari segi empathy ada, banyak juga dari segi tu. Bila dia tengok senior citizen, apa isu senior citizen kat Jitra ni? Makan sedap-sedap kat Jitra. So actually my student came up with a technology apps rasanya untuk senior citizen ni dari segi food punya, tak ingat dah saya, mungkin dia punya kalori dan sebagainya. It is interesting lah, it's just a proposal. Okay, so you are orientating towards good. So bila saya bawa cases ke dalam group tu, saya bawa people like Ranjit Disale, this person from India, Global Teacher Award, menang juta-juta. Tapi dia punya kenapa dia menang juta-juta tu? Bukan tapi ya, because dia membangunkan pendidikan di satu kawasan yang sangat-sangat terpencil, where basically budak perempuan memang tak belajar, tak pergi belajar kat situ. So he use QR code je, but he won. And Stephanus Lucas is a Malaysian Sabahan. Dia menang Educator Award Rise tu. Dia ajar music pada student di rural, pada student special needs. How do you do that? What kind of technology do you use for special needs students in a rural area? Bawa piano besar-besar, tak jalan kan? That was what we did lah for that course. So kita oriented infuse, kita tak tak assess pun. So ada orang tanya kalau infuse ni mana dia punya bukti dia. So this is basically my scheme of work. So I had all this dan saya letak di bawah tu. Now that kalau nak perlu dia punya evidence is the values that I infuse dalam group work masa dia buat selected ID cases of community tu. Gratitude, empathy, courage. Okay? Boleh kot, So, kalau nak embed, dia banyak sikit lah because you nak kena assess. Tapi in my case, dia mudah because I teach technology for education dalam for B education. So, dia ada 1 minggu tu kita bercakap pasal technology issues. So, kat sini memang boleh embed values bila dia melihat pada technology issues, pasal AI boleh, pasal aging society boleh, bawa case macam Masako I did actually bawa case macam Masako Wakamiya ni into class. Student look at her, reflect on her, fikirkan apa teknologi yang boleh untuk elderly. This is part of it I did. The other part memang yang AI tu saya tambah lah ya. So the first part tu where they reflect on issues tu, kita suruh dia go to themselves.
what will be issues yang kena mengena dengan diri dia sendiri when it comes to technology. So yang tak berapa duit tu kata dia bila dia nak guna teknologi, dia punya tools, dia punya gadget sangat outdated, so dia tak ada duit, so issue cost. Adalah benda-benda macam tu. So you even get them to reflect upon dia punya ni. At the same time, they learn how to publish. Using masa tu advanced Microsoft Word, now you can publish with AI. Embed. Okay. Bila you revise for integrate, now you can revise the full content. So saya dah masuk ICT for SDG, basics of AI, dan kita memang dah towards ICT for apa ni, for rural dan sebagainya. So dia dah ada teams AI for good, data ethics, AI driven personalization dan sebagainya. Okay, possible kan? So bila nak assess, kita tengok portfolio boleh, kita boleh tengok satu case study, kita suruh dia analyze, kita boleh suruh dia try buat small scale solution ataupun propose je. Kita boleh bawa dia keluar community engagement project. So that sense, the full course saya embed all the different values. Alright, so let's say boleh masuk ISD competencies. Ni tak payah cerita banyak-banyak lah, memang boleh je. This is a current course yang dia integrate di dentistry UiTM. The full course tu memang banyak modul dia. Modul tu semua macam PBL ni pun dah ada value base. But dia ada value special care dentistry dan juga modul service learning, community based learning. So kat sini kalau kita tengok dia punya, saya capture je part of dia punya tu. Dia buat field experience, reflective exercise, case based dan sebagainya. So it's a very good, to me it's a very good design. So budak tu after comprehensive care punya course ni, the lecturers actually did a research on dia punya level of empathy dan juga altruism. It's interesting because we found that students after going through CC ni, dia dah ada some level of empathy, tapi lepas dia go through comprehensive care ni, dia sebenarnya empathy tu membawa kepada altruism. That is one thing about value. Dia boleh evolve from just empathy to altruism. So dia ada instrument lah to measure empathy dan altruism. Okay, so kalau dalam program boleh nak integrate secara horizontal semester 1, semua course tu ada value, satu value across. So katakanlah second year student ni ada sustainability dalam dia punya business ethic, dalam dia punya environmental, dia punya English, dia punya language, semua ada. Satu horizontal. Vertical, year 1 dia buat foundational concept pasal dignity, constitutional, ni law. Year 2 dia dah start analysis dan critical engagement, you debate ethical conflict, okay, systemic injustice. Year 3 dia dah start apply and proposing solution. Year 4 dia betul-betul focus on the solutioning. So that one is vertical. Saya yang excited. So ni adalah contoh dalam garis panduan Bachelor of Education ni, dia integrate the whole thing. Dari courses tu semua dia masukkan all the values and the pedagogical tools. So yang ini boleh tengok page 130, example 12. So who's gonna do this? Who, me? Yes, you. All of us. Okay. So kalau tengokkan educator tu, izinkan saya guna perkataan BBE Educators Competency, there is the being part, because that's who you are. So people look at you, how you bawa yourself, you people tahu you ada, memang this is a person of value, dia articulate personal, professional values, integrity, dia respect, dia tak, apa orang panggil, menjerit-jerit ni dari segi ni lah dan sebagainya. Dan dia ada ilmu, dia tahu ethical, pedagogical, contextual understanding. Dia buat
Kalau suruh student be punctual, lecturer pun punctual. So tak boleh lah marah student datang lambat. Tapi kita datang lambat, sorry ya. Okay. Dan of course that relating part. Maknanya dia relate, apa-apa relationship tu memang nampak dia punya ethics of care, dia punya engagement dan sebagainya. So this is what you have to be lah, which is basically you now. I'm sure you are like this. I can, saya boleh tu ni lah saya kata kebanyakan lecturer ada segala benda ni semua. So role modeling is very important. Anak kita tengok kita kalau kita buang sampah, right? So dia akan, tapi budak-budak sekarang dah tegur dah. Jangan dia marah ayah dia buang sampah sebab dia belajar kat sekolah, tak macam tu. So this is one, this is about relating. Saya tarik extract student ni punya reflect. Dia kata dalam kelas tu kasih sayang tu dapat rasa. Rasa macam satu family. Paling memorable and meaningful. Jujur saya cakap, bukan mudah untuk saya bagi komitmen atas semua assignment. Tapi bila lihat kesungguhan dan kebaikan Prof dengan kawan-kawan yang banyak membantu, kesungguhan tu resilient, diligence dan sebagainya, membuatkan saya nekat untuk habiskan semester. Terima kasih Prof, terima kasih kawan-kawan. So, dia bukan dalam buku je lah ya, ataupun dalam lecture you saja. Dia boleh dalam that relationship. So sorry to say bukan sorry to say, I'm excited to say that you have to learn a lot. Bukan you have to check pedagogi yang berbeza sedikit when it comes to VBE, because it has to be more of a compassionate pedagogy of hope, critical digital pedagogy macam saya buat dalam EDU 456 tadi, pasal digital tapi you critical, you analyze dan sebagainya. Okay, so you are the conduit. You have to connect students to all the meaningful work done by others like SDSM, Global Ethics. Ini semua banyak ya. Kalau nak cerita satu-satu, contohnya Engineering for Change ni sekarang dah makin besar. Dia dah offer duit untuk you buat solution untuk crisis mapping. SDSM ni dia punya paksi di Malaysia ni is Sunway ya. Inner development goals ni pun interesting. This group of people, dia ada SDG, now dia ada IDG. Global Ethics pun salah satu pun saya nampak dah makin ni, dia pernah buat ranking. Global Ethics ni pernah buat ranking untuk university sebenarnya, tapi dia stop doing that now. They are more into buat knowledge hub dan sebagainya. So we can all go to Geneva in July. We can all go and attend AI for Good. It's a global summit. Tiap-tiap tahun ada. Saya cukup suka follow them, tapi saya follow online. Okay, so they will bring all the AI yang latest. Boleh kita ada conference dengan Sophia pun boleh dan sebagainya. So you have to connect your students to all this. Alright, I think I have taken more than 75 minutes ya Prof. Nak pergi Geneva pun boleh. Tapi saya bawa balik lah ya ke Malaysia, ke Indonesia kejap. Ni among my favorite quotation. Alangkah miskinnya hidup ini kalau mata terkembang tapi tak melihat. Telinga terdandang tapi tak mendengar. Okay? Sebab Hamka memang push. Orang berakal hidup untuk masyarakatnya. Bukan buat dirinya sendiri. This is basically values-based. So it's about connectedness, mindfulness, respectfulness. So that core values dalam diri kita, dalam universiti kita, dalam fakulti kita, dalam program kita semua, dia reflect that soul in us. So all the best everyone. Saya rasa cukup lah tu. Saya share tu dulu. Nanti boleh balik, fikir-fikirkan dan minta Prof Zurina dan geng untuk buat apa-apa training dan sebagainya. Saya stop share dulu ya Prof. Okay, Prof, boleh je. Okay. So, Alhamdulillah, thank you so much, Prof Nur Azia. I believe all of us are touched kan. We are being deeply touched by what Prof Azia was sharing with us today lah kan. Apalah gunanya hidup tanpa nilai kan Prof kan, kalau ianya tidak diterjemahkan dalam
tindakan dan pemikiran yang selari dengan nilai-nilai murni yang patut kita transparent ataupun kita salurkan kepada para pelajar kita untuk kebaikan masa negara kita juga. So Betul. with that, saya rasa kita boleh buka majlis kita untuk sesi soal jawab, Prof. Ya, kalau Boleh, saya boleh cuba jawab. Tapi kalau so yang detail-detail sangat tu, tak apa. Boleh kita cuba. okey. So Prof, Doktor, kita ada satu komen ataupun pandangan daripada Dr. Zaki di ruangan chat sebenarnya. Ia ada Okey. sedikit panjang sebenarnya dan melibatkan sedikit kompleksiti dalam pemahaman. Saya nak Okey. jemput Dr. Zaki sebenarnya kalau dia masih lagi di dalam sesi kita untuk buka mic dan uh, kalau sudi share pendapat beliau berkaitan dengan value based education. Sebenarnya kita amat meraihkan pandangan daripada akademik. Kita sudah tentu kita rambut mungkin sama hitam tapi hati lain-lain dan juga kita punya pandangan berbeza. Dr. Zaki masihkah ada di dalam sesi? Saya rasa apa yang dia tulis ni, yes, agree. I think we have become a little bit too mechanical and technical, because I think he agrees lah dalam apa yang saya tengok ni kan, sebab our policy mechanism sometimes memang membuatkan kita lupa benda ni lah sebenarnya. Macam bila kita buat OBE kan, kadang-kadang kita nampak skill tu macam tu, satu skill tu as if dia terasing daripada skill-skill lain. Tapi sebenarnya dia sangat integrated, sebab macam Dr. Saki kita kata ni, kita nak tengok the whole insan. Sepaham saya lah bila saya baca ni. I agree with you, sebenarnya kita jangan terlalu obses dengan tu. Sebab tu masa salah satu sesi tu kita orang nampak ada salah seorang wakil universiti ni kan, dia kata, oh, kita orang dah go dah untuk VBE, ni dia template yang kita orang buat. Saya dengan Dr. Wan macam actually we shuddered, terkejut. Apa saya dah pergi buat template ni, jangan buat template lagi. Because you need people to, people to faham apa benda yang kita nak buat ni sebelum you start templating everything, because memang masalah kita bila pelaporan kita tu selalunya kita akan go for template dan sebagainya. So ada benda yang kita boleh tunggu hop sekejap. MQA bagi kita sometime try benda simple dulu, macam kita embed, kita infuse sebelum kita go for the apa yang besar-besar, macam nak integrate the whole thing. So kalau saya duduk dalam universiti, saya rasa sebanyak saya boleh buat dengan benda ni. Macam Prof kata juga, selama ni pun kita dah buat. You've done it. You go into the class, you dah bawa all the values tu. Your student, kita pernah tanya student, pemenang anugerah akademik peringkat universiti kan, what is the one experience yang you lalui yang you takkan lupa semasa you di universiti? None of the high achievers cakap saya memang sangat orang kata saya takkan lupa slide Prof Aziah, tak adanya. Tak cakap macam tu. Saya takkan lupa teori yang dia ajar. Dia takkan cakap macam tu. Dia cakap apa tahu? Betul. Saya tak akan lupa pada ketika pensyarah saya membenarkan saya submit saya punya masa tu dia punya research project ke apa, lewat berapa tu, dan pensyarah saya tunggu di office pada ketika itu. That's the one yang dia ingat. That empathy by the lecturer. So we are human lah, betul kan? Betul kan? So, Betul, betul. ya. Saya kalau Dr. Zaki masih orang, tapi mungkin partisipan boleh baca komen Dr. Zaki yang saya rasa bila kita bercakap tentang nilai ni, ia adalah sesuatu yang berat sebenarnya. Apa yang kita go through today is something yang berat. Dia bukannya sesuatu yang boleh diterjemahkan secara simplistik dalam bentuk kaedah atau template macam Prof cakap tadi, yang melibatkan goes deep down to hati, guided by principle daripada Tuhan and so on.
I'm sure saya juga ingin saya boleh relate lah apa yang Prof Azhar tu cakap. Saya until today masih lagi menerima mesej daripada para pelajar. Bukan kerana mereka mengingat apa yang saya belajar, chemical engineering yang suka tu kan. Semua cakap suka. Tak ada siapa yang nak ingat teori-teori yang saya ajar. Tapi mereka datang kebalik kepada kita sebagai pendidik kerana mereka ingat nilai-nilai kindness, kebaikan yang kita beri pada mereka. Mungkin contohnya you are among lecturer yang masih lagi ingat pada saya, tak lupa pada saya ketika saya susah. Contoh-contoh begitu, nilai begitu tidak datang dalam bilik darjah melalui teori-teori yang kita ajar, tapi dia datang melalui tindakan kita sebagai pendidik, yang kalau kita faham tanggungjawab kita sebagai seorang pendidik, of course kita akan memahami betapa beratnya hari ini sebenarnya topik yang kita bincangkan ni. Saya go on Betul, to the Prof. next question, kan Prof? Ya, betul. Ada Dr. Muhammad daripada Fakulti Mana saya kurang pasti, tapi Dr. Muhammad juga memaklumkan dekat IIUM pun terdapat kaedah usrah Yes, yes, yang yes, yes. Prof nak Saya dengar tu. That one I think dia macam itu adalah apa orang kata usrat in action tu macam satu bukan course lah ya, tapi macam course lah yang di formulate just for this kan. Dia macam kalau kita tengok kita punya spectrum tu dia macam stand alone punya ni, tapi it's good lah because everybody ambil sepaham saya. And saya pun tahu dekat IUM ni bila saya work dengan Dr. Suhaila sebenarnya daripada kuliah education. Saya tengok subjek dia pun courses dia pun banyak yang dia bawa ke community, which is basically what apa ni UIM ni, sorry lah, UIA ni memang tak ada isu lah. Kalau orang UIA nak content pasal values based ni, you punya base memang values. UIA, USIM dan sebagainya. UPM, that value tu nanti sepatutnya yang core value tu bila student you keluar tu kita nak orang kata, itu memang student UPM. Look at how dia bawa diri dia dari segi dia punya compassion, dari segi dia punya the sustainability yang pemahaman dan praktis dia dan sebagainya. That's what we want lah. So it is good. Oh, So, saya memang agree with you lah when you kata pasal budak tak ingat tu. And the best is they come back to you and they will say, Prof, if I ever become a teacher or if I ever become an engineer, I want to be just like you. That's the best to me. Kalau nak pencen ada orang datang cakap macam tu kan, saya memang happy lah, tak payah over the benda moon kan? lain. Over the moon tu Prof, kalau ada Betul. Okey, saya tertarik juga sebenarnya nak kupas juga dengan Dr. Muhammad perkongsian berkenaan dengan usrah, konsep usrah tu di IIUM. Saya nak relatekan pada Prof, adakah integration of value based education ni boleh dilaksanakan hanya melalui satu kursus saja atau melalui penerapan semua kursus ke, macam mana daripada Okay. side Prof sendiri macam mana? Okay. Kalau saya macam ni, saya just like OBE, our end kata goal is the kemenjadian pelajar kan. Betul kan? Kemenjadian pelajar. Kalau saya nak student saya jadi guru, saya nak guru yang macam mana? So guru yang berhemah, guru yang ni semua. Can I do this? Will she or he become that guru through just a few courses? Mungkin tidak. Or can I just maybe first year saya ada satu course yang sangat value laden, saya integrate proper. Second year ada satu, third year ada satu, ada 4 courses tapi integrated punya tu. Will that work? Probably, because it's education in the first place memang dah value laden lah. So sama ada dia satu course ke ataupun berapa persen of the program ke dan sebagainya, bagi saya you have to look at your pelajar yang nak keluar tu. Kalau student law, dia dah banyak values yang dia dah ada dalam law program itself sebenarnya. Tapi mungkin you nak kena bawa value-value lain kan. Medical banyak, Prof. Medical dia memang patient care dan sebagainya tu dah banyak. So mungkin dia tak perlu apa ni orang kata rombak habis, tak payah. Dia memang dah macam tu. Tapi engineering
You memang banyak pasal kena bawa pada Hmm. environment, pada produk, pada dan sebagainya, how you to process dan sebagainya. So, can it be through one course? Maybe not one course. Can it be through a few courses tapi you integrate properly? Mungkin. Can it be through a vertical punya integration? Boleh. Dia macam itulah Prof. Saya tak ada, kalau tanya saya tak ada satu jawapan. Hmm. Ada universiti, dia decide sebagai awal, dia kata, dia nak, apa orang kata, dia nak make sure 10% of the program ada sekurang-kurangnya embed value. Maknanya di assess 10%. Ada universiti macam tu. Saya hari tu siapa ya dalam grup tu? Ada yang decide macam tu as a start. Tapi it's up to the university. Kalau ikut MQA punya guideline, tak ada apa-apa apa orang kata must do dan semua yang tak ada. Cuma kita nak universiti ada guideline untuk universiti itu sendiri. Ada core values dia, kok mana you nak perpetuate compassion, kok mana you nak perpetuatekan apa ni, propagate diversity contohnya. So whether it's through courses, you kata tak ada, you nak buat through co-curriculum and MPU, tak ada isu. Hmm. Asalkan bila tengok program budak punya, the student punya program punya orang kata full program tu, kita nampak benda-benda tu ada dalam tu. Itu Okay. saya punya jawapan lah, tapi saya tak kata tapi, saya rasa we agree on that when we buat the garis panduan. So basically MQF, ketetapan MQF is open, sangat open, tidak terlalu rigid. Maknanya they prepare some guideline untuk memandu university to come out with whatever guideline yang university nak enforce dalam pelaksanaan. Tapi at the same time kita mesti ada some yang dedicated, diberi kebebasan tapi dengan landasan yang betul jugalah. Tak naklah sampai benda tu terlampau open sangat. Prof, betul kan Prof ya? Ya, betul. So, Ada satu soalan kat sini. How okay. conscious should we be in implementing VBE since it said we should not be too mechanical? I think that's the reason why we have garis panduan and why they put it into MQF 2024, Dr. Pei ya. Betul Macam Peh. tu. So how conscious you should, kalau saya akan infuse as much and embed in some, supaya saya tahu bila saya pergi ke kelas tu hari ni. Saya ada seorang kawan ya, saya cerita seorang kawan, dia ajar educational psychology ya. Every day bila dia masuk kelas tu, dia akan either, dia tengok kelas lah, kalau we all in UiTM mostly apa ni, Bumi Putra kan, Malaysia, dia masuk kelas either dia bawa ayat Quran ataupun dia bawa quotation by somebody. Start of the class tu dia buat. So basically to infuse, dia tak assess pun. So but she does it consciously. Memang itu dah ada dalam ala-ala lesson plan dia. I have that friend, that kind of friend. So we can do that. But sometimes you terlupa lah, you pun nak terkejar-kejar, nak pergi buat apa ni, nak tulis artikel lah apa. So you may choose, look at your whole 17, 14 plus 3 punya tu. Tengok yang mana yang can embed, you embed. Try that first. I think once you do that, student pun suka sebenarnya when you talk more about what's out there. You know, there was this quotation by a student. Dia kata, this class actually is about the world I live in. You know, that kind of idea yang dia dapat. Bila dia, walaupun is mechanical punya tu ke, mechanical engineering ke apa ke, tapi it's about the world they live in. The manufacturing punya sektor, apa masalah dia, waste punya management ke, you know, that kind of thing. Saya tak pandai sangat when it comes to hal-hal engineering. Dah lama saya tinggal. Saya used to teach engineering for 15 years. Tapi lepas tu tak, sebab saya ajar basic. So I think UPM strive to go for at least embed kot. Saya tak pasti. You have to have your own guideline. InsyaAllah nanti kita akan slowly
draftnya perkara yang berkaitan. Sudah tentu, I think at the moment everybody pun sudah maklum kita perlu mematuhi MQF, kerangka MQF 2024, dan value based education is one of the criteria yang kita perlu patuh. Nak tak nak, suka atau tak, kita perlu melaksanakan VBE ni dalam kurikulum kita. Saya raikan komen daripada Dr. Chi. He said, this is what I emphasized during outdoor education before this. It is not easy to integrate values into the education system, but it is one of the most important aspect in shaping students to become better humans. Yes, Yeah, definitely. yes. You Biarlah have to bring them beradab out. kan, Prof. Jangan biar kurang ilmu tapi jangan kurang adab. Betul kan, Prof? Betul. Okay. Dan adab tu lebih daripada just being respectful pada orang macam tu. It's also respectful to the environment, respectful to banyak benda lah sebenarnya. And Dr. Kadang-kadang Tina juga ada menyebut ni, dia kata thank you for insightful talk, Prof. Azia, very inspiring because while principle and integrity are valued, empathy juga penting untuk menilai situasi. betul. So, Mm-mm. saya anything else, Prof? Please add. I think kita bagi our lecturers ni orang kata digest dulu apa benda yang dah Exactly. disampaikan. Kadang-kadang dapat ilham selepas beberapa bila dah duduk reflect. Kita ajar you reflect, macam kita nak ajar student reflect. Now you reflect and then from that you dapat ilham and how to do it in your course lah. Kalau tanya saya rasa almost every course boleh buat. Tapi mungkin levelnya berbeza lah. Some boleh infuse saja, some memang boleh embed. Macam tu. Nak integrate tu, it takes more than ni lah. Nanti mungkin nak kena bawa ke jawatan kuasa akademik fakulti ke dan sebagainya lah. I think let them jemput lagi any participant who would like to share your thoughts, comments. Doesn't have to be a question. I'm sure. Yeah. Saya pun, I think if any of one have read the garis panduan and you think something is missing or something that we should address when we go to the universities, mohon sampaikanlah sebab kita MQA dia akan provide training for VBE ni. So dia akan start soon. So macam saya beritahu Prof tadi, there's one in May already yang saya kena pergi. Tapi saya bukan anchor trainer lah. So kalau ada benda yang we miss dalam garis panduan tu, silakan sampaikanlah ya. Sebab banyak benda dia living document juga sebenarnya boleh ditambah baik. So saya buka lagi kalau ada apa-apa komen daripada peserta. Saya ingin jugalah share thoughts. Do not worry, janganlah kita risau. Benda-benda falsafah ni, nilai ni sebenarnya berkaitan sangat dengan falsafah. Very subjektif, perlu diterjemahkan dalam tindakan dan kita harap kita dapat menyalurkannya sebaik mungkin pada pelajar kita. So saya rasa para pendidik kena take it easy, tak apa, tapi it's not easy untuk terjemahkan falsafah itu ke dalam kita punya pendidikan kelas seharian. Of course, it takes some time untuk kita digest, internalize. Kita sendiri perlu internalizekan betul tu perkara tu sebelum kita boleh terjemahkan dalam bentuk aktiviti ataupun class lesson yang kita nak buat nanti. So, tak apa, slow and steady, insyaAllah kan Prof, kita will be there. Jika tiada. Tapi saya rasa biar saya sebut ni lah, jangan marah ya orang. UPM, you are already a step ahead. You've done a lot to me. Bila saya tengok apa benda yang dah dibuat dari segi ESD dan sebagainya. ESD tu, when you do ESD tu dah ada values yang dah you boleh inject kat situ. Memang tak. Sebab itu macam universiti yang saya tunjuk tadi, yang dari Italian University, University of Bari ke apa tu, dia memang put VBE dengan ESD tu sekali. Sebab dia, once you have that, you dah ni, UPM is ahead when it comes to that. Seriously. Bukan saya bias ke apa ke sebab saya fellow dekat Kate Lead. Tak. Tapi saya tengok apa yang you all buat lah. So it will be almost maybe insyaAllah second nature to you lah.
Macam tu. Allah kita harap Allah permudahkan implementasi di peringkat UPM. Ada komen daripada Dr. Noh Hasdida. Terima kasih Prof. Nazia dan Kate for organising the webinar. I have applied this in case study method of learning in my class. Happy to join any team in UPM to develop more case studies which can Ha. include real societal issues related to course content, which is Oh. aligning kan Prof dengan apa yang kita Sangat-sangat. Kalau saya, orang Kek Lin, ingat ni doktor ke Prof. Hasnida dah cakap macam ni, inilah orang-orang yang unik. kan. Tersenyum lebar lah kan Kate patutnya ni. Dah tengok ramai pensyarah. Memang, societal issues banyak cases yang boleh dibawa ke banyak program sebenarnya. Good, Alhamdulillah. See, I told you, you are ahead. You already ahead. Alhamdulillah, diharapkan Allah pemudahkan semua. Kita pun InsyaAllah. harapkan lancar semua. So, last, ada lagi ke soalan atau komen-komen daripada peserta webinar today before we end our today session? So, satu, going twice, going thrice, tak ada. So, okay, I would like to thank Prof. Nur Azia atas kongsian today yang kita harap memberi some awareness kepada semua academician dekat UPM berkenaan dengan value based education dan bagaimana kita nak translatekannya ke dalam kurikulum dan amalan pengajaran setiap hari. So sebagai pendidik, I think very importantly kita memang berharap graduate yang kita produce not only knowledgeable but also mempunyai nilai-nilai yang murni kan Prof. Benda tu satu benda yang sangat penting yang mendasari kemenjadian setiap pelajar kita. So pihak penganjur KIT ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Prof. Nazia dan semua peserta yang hadir today. So I think before kita leave today, I think Azri or Encik Saiful, Encik Azri ataupun Encik Saiful, kita nak tagak gambar ke macam mana ni? Boleh Prof. Okay. Thank you everyone for making time. InsyaAllah kita purpose, bukan repurpose, kita tengok balik purpose kita and then everything will insyaAllah fall in time.